Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Dialogue ta chan maibam na taramnok chari. Matam gi tholok pa tungan ba isu singi matang da khananai na ba semjari ba platform. Northeast Dialogue ngasi thamjari ba kana ba topic ti Kadir's murder, mob justice or lawless murder. Pigi how tha sigi how kiba tang tara madi tara ma thoi ki lona ba ahing nong yai dagi thiwa khangdana khoi pawi thek mai lekai dagi Kadir koi thiwa khangdana lerakhi badu koi ngarang jun gi tang tara taret ta koi gi samuro narem lekai gi nambul turel mapanda koi gi sina phangkhiba misi sigi matang da koi gi tungan ba manipuri gi organization sing amadi students union sing na su hauzik faw da condemn torop gi koi gi wafam se phongdorok ba leptri koi gi MMWO amadi AMMOCOC na sungarang misi sigi matang da condemn toba amadi misi siga mari lenana koi marik chumba investigation chathabi na bagi matang da so phong to kiba press conference to kiba se ko na thengna jare marak sida manipur police ki site gi hauzik faw da misi siga mari lenana koi gi myoi mapan hauzik Farga police custody remand loktabagi pot se hujeba akoi manipur police ki site gi phongdorapagi wafam lari madang sa lai base khoi gi Kadir hariba misaga se khoi gi mentally unstable oraba misak amakhangni masi mahak se kari maram gi damangta halibano habigi pot sini hujik lairi base kari maram dagi karamba thodok dagi hatribano habini khoi gi pot sini hujik lairi base masida koi lekai dugi mi sing generam bagi pot sudomak yaw bagi koi police station gi manipur police ki site gi phongdorok pa sudomak lairi maram thodo siga mari lenana ngasi makta so khoi gi manipur students federation MSF na so khoi gi misi sigi matanda condemn torok pa mari chumba khoi gi investigation tobina bagi pot so phongdorok pa su lairi aduga ngarang makta so khoi gi pawitek maya lekai da khoi gi miyam gi bi ho lakpagi pot su leki masida hariba case asigi investigation chathabada khoi NIA da sina haning bagi pot aduga mari chamba transparent oiba investigation tobina bagi pot su laidi masigi matang da ninga sikhana zargadariba dialogue ki thoramasi khana nina bada saru yabina bai khoi studio da election da laibira back spot panelist ma'am da saktak chage ahan bada ikai kumna bo chage manipur former acting chairperson MHRC senior advocate pawung khaidem mani pawung bu Northeast Window gi studio da namuk chari anisuba panelist EMAGI MEIRA president oibi ba ima TH SUJATA ni ima buso ikai kumna bo chari om suba panelist advocate oina laibire ba khagi oza HIJAM CHANDRAKUMAR ni oza buso Northeast Window gi studio da taram no chari ayahan base ai pabung dagi dumak lak charge pabung Kadir misi sigi matang da betare haukiba khagi jungi tang tara amadi tara ma thoigi lona ba hin nongyai dagi thiba khangdana leikibani masi koina mahak se khagi pot huran ba pot kano torambagi matang da chena bagi wafam su phongdoi but ma se khoi mentally unstable oraba misak amakhak suni mentally unstable oraba misak sida karigi damakta asugumba punishment asugumba thabak se sathari bano haba question sini usik lai basi masida khoi gi tongan ba khoi gi condemn to bagi post da mak laidi ngasi makta soi khoi gi inner manipur parliamentary constituency gi MP Dr. Bimol akoizam na Kadir gi mayam da chatuna khoi gi imong gi awab da saru ya ki bagi post da mak laidi matang sida khoi gi laidi ba question se akhoi hojik lairiba manipur gi issue siga mari lenana manipur da thoiba conflict sigi manu sida khoi gi law se khoi gi masa na the pairabagi mong da toropagi pot amakhak leiba masigi matang sani hojik miyan su yamna nuai ta phongtok na riba se pamung kamai thamini han bagi ona phale topic se Kadir's mother mob justice or lawless murder Kadir gi hat ke ba aduga miyam gi mob justice achumaran ti dana tawjiba natragana ain leitaba mongda hatpa ni si matang na kanaban yanan bada Kadir ko banu pamchama mentally unstable oiba haibadi disabled differently able person haitare phajabal wanda da achigumba angang ame ani maralama natraga maralama sidana mioi kujo karana paraga Torga somdana mangre ko keren torga hale haibisi phangdana hana missing report lerame adigi konna masi halaga phamamme haibadigi FIR ma soidana lerini ni hatpegi FIR ma aduna aluga marilena chena ba maphamduda adwaida leiba aduga miyada si matangda generam gani haidana police na
suspected to be murder asidi yauram gani haina chinadana mi mapan phare adu moichi phara matungda police custody mangani tarani moi wa hangnana bokonna ba karmanang yaubra yaudabra kari tawraga tawhibano tawdabano haibana chingba mayamado custodial interrogation kawi custody da pharaga hangbase machi kanagumana phar custody da tawdana anticipatory bail lawraga hangba aduna atopa ama aduga custodial interrogation nasin pharaga hangba aduna pharaga wa hangba haibase masidi chiminto oramba even leader oiba bhauna pamoyaba haibati anticipatory bail gum malawraga chumna hangbam thokpi hangwado aduna mayam pamna neba but police ki interrogation investigation dadi pharaga wa hangbase asi amaru oyaba ken ma kon ba phuba chaiba tha degree me so tawba du ge wa ngata na te ko aduna mi ama mi hat mama krai mama da chenare mainu pibo mainu patuna tu tawbire adana tu tawbire agi masak khangda bana tu tawbire ade horan mane habi ki char da tu tawbire horale horan de ri michamne le pa yaba nate haidana tawraga masida pharaba chenare mi singdo madugi akupata investigation matungina moi 164 da haibadi moina haidoksa ge haibisi yorkani police na kibadagi booro masana nungaijarakta ai tawrabo crime ai haidoksa ge haibisi hawi adubu hanagi CHAIRPERSON da 164 compassionate statement haidana lere hojikna bharatiya BNSA sign on gre aduna adugumba tawrabanina hamdiki hariba nama soiraba haitare asigumba angang amada aikoge naha amada tawbiri bise masi kanana tawbono tawdabano digwana tabada masi puna mona condemn tawbum thoi yes lobu khutta pairaga sina bise sida nate mamang su kaya tawi cycle horali haiba gari horali haiba degi yungge na khade adugi tawi haiba adu thi nam phuba adegi hatokpa asine chingba yawi ado laipaki oibada thong sabada mi kaya mapunsi manghaliba thong saribado pesa horalibado budget horalibado MLA do mantri do engineer do adugumba sing adunu rupa karor horan badana moidu salam koli sar ai luxury cycle masa horan ba yen masa horan badana hatui hena chawba ai gi chai chugi chai mangagi plan tawdari balai laisu tamge chakot khunai gi tawdari ba sing adugi budget to horali bado achau sang bureaucrat sing loinamakte hairoi bureaucrat sing marakta minister sing marakta MLA sing marakta chauna policy horan ba haitare sarkar gi prajam gi aifana gi policy da horalaga center digi pesa chauna toraga purga ul sang mai mu manungi awa da koi saru yai tawbutabu mi su pharaba adigi crime da alju phana na bugi su makata na su lady ba asida maya masi bhata na total shutdown manipur ban matam kaltana tawba haibese masi mati I being a senior citizen I deadly against the haiba mogi issue dugi mi chiri badugi amamagi question na teko arambai tengol na tawbuda so matam kakta ba mogi kanan ko ba ma phabagi ko aina su case lepi high court ta adugi aran ba tawi pen de khote ba ain da thengna ba aduga miyam na chumna wakat mi pam tawraga protest tawuduna amani aduna tabada matam choppa ban he hairapa na handakti nangai ga manata ba mongda arambai aduda saraga khudong chabaloraga mi hana torma bandi sangera tengera pajom setpa punyalitpa pongo phanek setpa sorat karmigi lohongmigi amagi dharma karmigi setpa o ramagi ni haina thadu eba di doctor setpa khotpa hanaki hongi ba adudadi
ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥꯠꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯔꯥꯝꯕꯩ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯔꯥꯝꯕꯩ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯕꯨ ꯁꯥꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯔꯥꯏꯠ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯗꯤꯔ ꯁꯤꯕꯒꯤꯗꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯖꯨꯟ 19 ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯂꯥꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯄꯨꯗꯤ ꯇꯥꯏ ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯁꯨ victimdugi support tawbiri bapunamakta aina appeal tawningbase shutdown total shutdown sima tokpiyu manipur pumba ban tawba matam kaktana tawba sima tokpiyu haibadi sigi hiram sidadi kangje nei haiba midu mapan pharedana hoisu pharapa yaredana ko adagi hairiba group adugi moi arambaina gi mioi kharana tawrena arambai punamakna tawwe haiba yaroeba ko adordi moina mating pangni adna phajaba statement thori aba adudi moina su pangana haire aduga mara leiba kangjen nariba mi sing du du pharabanina tonganba dimana ma leitere aba koina tawge haragana justice su thuna panaba investigation du thuna chathu aikogi jawan pirge laigedrabadagi mapa mama machin manao aduga civil society singi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯕꯥꯟ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯥꯏꯑꯣꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯍꯧꯕ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯇꯥꯍꯧꯕꯗꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯌꯥꯗꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯐꯨꯖꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯐꯨꯖꯤꯟꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯦꯁꯁꯤ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯒꯦꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯂꯧꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯑꯣꯏꯗꯤ CBIꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ NIAꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ 이참 참나 나하 아마부 public기 any group amigi oiro 미오이 카르나 individual 카르나 할레베디 마야암나 타고들치 폴리스두다 아이오두다 오시두다 SP두다 좀나 타고다분 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯕꯥꯟ ꯂꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 10 ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ 20 ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ CBIꯗꯨꯗ NIAꯗꯨꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯄꯨ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ CBIꯗ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯈꯠꯅꯕꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯦ CBIꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ CBIꯒꯨꯝꯕ NIAꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯇꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ CBIꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨ aduna chumna tohanba aduna chumna tawdargana crime branch ta tohanba CID gi branch ta tohanba aduna chimba mayamasi tawbi yaiba aduna ahanba raunda aina thamningipse Kadir mihatki matangda senari besinga sida kupna investigation toraga thuna ram thuna tha amada anida ko sarchi thagalaga maralai besinga do ain gi matungina chapchaba phangjasanu dandi leramdagana leramdaga thaduk sanu haibu wapumsi sumaina ahamda thamjage okay hogi
ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯈꯟꯖꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯇꯟꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯔꯇꯤꯅꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯃꯣꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯏꯟꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯃꯣꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯣꯕ ꯏꯟꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁꯁꯦ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤቭ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯣꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯤꯁꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄꯦꯅ ꯂꯧꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯠ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯄꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯂꯣꯌꯔ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯞꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯀꯣ ꯇꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯎꯀꯤꯜꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯖꯖꯇ ꯇꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯎꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯊꯨꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯔꯥꯜꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯁꯦ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯥꯎ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯛꯑꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯀꯥꯡꯔꯨꯞ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ DNA ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯂꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯧꯕ DNAꯒꯤ ꯑꯦꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏꯒ ꯂꯥꯛꯇꯦꯒ ꯌꯥꯏꯒ ꯌꯥꯗꯦꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯊꯗ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯋꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ इन्वेस्टिगेशन से तब नमद्रे है चेजे हेक थारे कहीं लो एंड ऑर्डर सिचुएशन पल लेरे कंसर्न आयो सिपांग थेंगने थेंगनेबको पुलिस लाप चेसे समझ मीजे बेल थादोखी ऑब्जेक्शन नमद्रे है पुलिस चे लाकनी the IO concern is detailed in a law and order situation, so bail objection report is not in a position to file before this honorable court. This is happening. Aduna police ki Karnataka High Court ki case amdane. Aina thengnajagibuda
Karnataka High Court ki da anticipatory bail mi si phadring ai da loba bail amagi application amada Karnataka High Court na sumo to da Karnataka state government da direction pi kai hain pi ge da noina bail objection report pi ngamdre kai law and order situation da palle yana adu itargadi bifurcate state police machinery into two wings, one for law and order and other for investigating wing and higher. Masigi pose a question is Tangi saying the Galley, Masi Matota is a court order to order neither state now court order the court Todia and Kalato be whenever. See was it ain't a see public platform the see channel through the HIJAM. I do government by Vidiba functionary ma'am, see cognizance lobby the ga. Karnataka High Court is my lack, I High Court order Nairoji, Hana Toji Harrison. I don't know. Sigi Srida mob ki assign luxury came more violence the Kaidi Laki have the Sigumba Mayam, a bottleneck Mayam, Lakan Lakpani. Aduga Judiciary the Natsuta in the bigger over. Judiciary I say Sarshi Lakari trial to have a team, police no Sarshi Tagal trial to have on table. Just to know trial to again upon the Sarshi Lakari come to winning. I don't know who's it lady Simu in Biova Tripura Manipurga. Sauber money, missing to do manner money. Equation micros, the state in India. Missing to manner money, and litigation quarter labor case, missing to them, Choraku manner money. Masi Tripura, the judicial officers at Chama Rehan labor. Judicial officer Chama labor, court of judicial officers in the Maga relate to connect to staff ma'am, you're in ministerial staff, clerical staffs, adugi staffs, you're in ever. Adugamu courtroom sama Tarasuri, Samasu Hengala in ever. Aduga Yam the Nug Pumna Manipur, Hosi judicial officer, young Kaim Nachalite in it. Aduna, a quick this things here. Target PO Pakinate, Tatanate. Aina court maming di panjaruge. Impal wesi court am lay no mura case sama to eva. Civil court ni. Karam kanda judge pung tarama khaidi thola ni pung mari makhai bo court mayam gi argumentara ni karam kanda order iduiba. Magi private life na karai chakraba. Aduna sidai sida sigumba mayam sida khoi gi punjal la akanda cumulative effect of la akanda ko. Kamai la keda public na justice system overall in a hazard of in hazard instant justice Panganaba organization of the hierarchy. I did a quick punja ladum towers. I would never. Auna Masigi lawlessness in a Masi more violence Yamna Masigi told consequences near a low. Auna who's using Matota, Dicai, Gomena, Lengaxina. Matik Chaba infrastructure, court infrastructure, police infrastructure, investigation infrastructure, lab infrastructure, loina pibi the candidate, move ki sigi kasuke, Masana dum tapna under Zaginia. I get Sarshitsi, was it Adigimu Sarshitsi, Tataruk Matung, the Taum, the Pingam, the other middle bill at Toki. Bill at Toker candidate, I get 20 double Kangu Dunadi. Bill the talk keeps the say public misconception usually. Bill the talk keeps the case lawyer and a canava visually. Trial tauber lawyer, at the canvasule. I don't know, pin the Bakola, Wamla, kind of mob key, sigi culture, see, nurture taurea. Must say, art from my arms, and right comes again, it's an hand gay wrongs. Okay. Could mob violence like more balance like Basigi, Madam Sequigi, government key, Lingaki and the Lady Machinery sing a Madi Magi or Maryland authorities and Snacky, possessing now Pamba Tavok he tapnataropa, the justice fung by he Namaktabayamna, Queen Sangari business, so Kugi Pochi Wega, Havaki Pot music like say, Imasata Laxagic and the Pabunda Mulakage, Pabu Hosi, Togoxi talk about Matunda, Kugi, social media, the Sukai Suaki, Pena the Henkalaktan. Habitat Quiggy, communal give a pot and lack by Abby Waffum sing Fondok Narak Habitat Quiggy, Masi Aduna, social media, Sequigi, a Chumba Lambi, the Jetaraga Epos, Am Tuna Pamba, Mapam Kosu, or even a Dubu, Serana, Totaraga de Quiggy.
ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯗꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯗꯁꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤ ꯊꯨꯖꯟꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯂꯩ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯕꯥꯏꯐꯣꯔꯀꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ DGP ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯈꯣꯠꯅꯩ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯇꯞꯊꯔꯤꯕꯁꯤ इन्वेस्टिगेशन तौरमी कनोदा वा हंगदबा एक्यूसिंग अदु तौगदब खोकदब दे सिदा मोमेंट नम लेरे नोय मैम थोरो आइना पोलो ए पोगिबा अदु मदुना लेरेबा अनि से खाइदोकदबनेबा अदुना आइना सो मोहना कमीशन दा रिकमेंड तौगिबा सु तौगिबने होजिक सु अमोना हाइरी होजि मेहात मिपुन क्राइम से हेंगलपनिना इन्वेस्टिगेशन गा लो एंड ऑर्डर गा सि पोरा खाइदोकम फै सिगी मनुंगसिदा नसाइगी कम्युनल गे दो कम्युनल ताबम थोकते सुंजा यारोय कम्युनल ओइबे यारोय ममंगैदा 1993 दा मे अहुम काउद्री अदुदा भाप तानदबदगी थोई अदा कोइगे लेरिबा मनुंग मपान लेरिबा मयाम सिने अदु मत तौबे यारो मितेना लालबसु अदुगा पांगना लालबसु अदु तौ यारो ना निनि हुन्नी गी मनुंगदा शॉर्टन तौई सॉल्व तौई अदुगी मखा ताबदा करिगुमत लैतरे अदुना सिगी पोर्सिदा मैते अमसुंग मैते पांगल लेबसे मसिदि याम नखरबा पोट अमनी मैते निने पांगलजे मैते लोलगा पोलिबना ओनली थिंग इस्लाम चतपदुगी वादनेबा हे पोलपदा मैते उना पोइनेबा चुमी मोइजे चै चमरि सांगागी ममंगदा मैते निंगोर अखोगी इने इंदोन इने इचेम लेरिबा मयामदो निथौना बंगालदगी लापा पांगाल अखोना हुजिना पांगाल लेरिसे सिदा थाजरगा सोविची नरगा अदुगी ताम अमनदि तौस अदुगी मतुंग तारकपदि मैते पांगाल ओइखरेबा अदुगी मचा मसुने अबा अखोगी निंगोन मचा हाइरिसे यामना मोइ मरक्तसु पुक्चल चौबा मयामसु यावबदगी निंगोन मचा लानमी गाहेदना लानगी सिदा तौरिबसे अबना सिदा पांगलगा मैतेगा अदुदगी हानागा कनोगा मैतेगा कुकी गाइन तो रिपोर्ट में होजिक तौनरि चलानजे मैते वर्सेस कुकी वर्सेस मैते नते कुकी लमेन टू हेनबा मणिपुर थोगाइबो पामा मियोय खरा एक्ट ऑफ टेररिज्म तौबदो कुकी मनुंदा भाप ताबा अखोगा नुतिगी फाउनबा MP ओरंबा अदु तौरंबा दा तौरंबी मयामम लेयबको अदु मोय फोंना हाइबो ngamjate ngamamje thokte मैतेने बो खरा अदु यानै यादे खरबो हाइदना मोयदि ngamदेबा अदुना हजि तौरिबसे कुकी वर्सेस मैते नतेबा कुकी लमेन टू हेनबा मणिपुर थोगाइबा काम कांगबुना MLA तारा ओपे इन्फ्लुएंस तौदना अखोय सुजाता अखोयना मोय डिस्क्वालीफाई तौगदबने तु दाइन लाउरिबदो मोय ngamजब नतेबा MLA सिंगदुना तौगे याहुना तौबो ओरमदबसु यायबा हाइबदि कोलाई पाइबो मयामदुना गा तौरगा नोय हेक तौगदने हायने तौरंगदुइनेबा अदुना अखोय जाति कम्युनिटी अमगा मरोइना मैतेदी अखोयना बिलोंग तौवे हाइबो नते मैतेदी खरा हेना सु फुक्चल चावगदबनी अखोयना लोना कोनसिंगदबनी जाति 15 से अनागादा ग्रुप 35 कुकीदने हाबे 35 अदगी पांगल अदगी नेपाली फुपाली मणिपुर लेर अबसिंग असे अखोय लोना मचे अमतोयना पुलिंगदबनी अदुना होजिके कादिरगी मर्डर सिदा आइना सम यांगबदा
hoi be manabudi haiba ai communal di taro oi ana khali ta basu yaroi khoi mam changdana na to woni hoje ki khoi gi AMMOCOC na chingba khoi JALAL hoje ma hawle ga yaudori se moi chi amna bhap ta ba mini aduga tongan ba organization pangal organization leiba mete pangal gi group hai tare asigimba mayam masida so aikoina appeal tawningi aduga mete da so appeal tawningi masidi jati da be sauraga adu itarde mete ga bamunga adai ga mete ga masana kapchinga moiranga tawse hairibro adu madu yaro heba yes aikoidi chauthukche hairimni ne mete pangal adigi naga adigi kuki ariba leirib singche koi amato ne toraga even nangi bisnu priya manipuri bhaw loksin je hairim ngai ti karino bu manipuri ojiga haib natro marol mari khara khena badigi bengali da khara sakke haibni koi manipuri ojage hardi london na laiba mi kangbu amna london manipuri haijige habda koi na yaroi du karigino koi manakta kana gumna sum in thoktana sigi matang si loaraga na sigi group mama si mu loaraga na si mu adudi mitei marakta su tawra kadori bra adudi loi gi kaking gi kangbu moirang gi kangbu imphal gi kangbu adu chumde ba yes aduna samna harabada communal gi city namdana communal ohan me yaroi premna ko request ta woni adu namdana communal tawri ba mido madu aikoina warakadabani communal tawri yaroi ko amatani haibe sumaina thamjage okay yam nungai je ai mathang se ima da mulak charage ima hojiki as a meira pabia moina mayam gi social work se to ki matik tawraga su lai bani adubu hojiki thoiba incident sigi matang da habatare khoi gi yam thajadana khoi gi nupi abakak su yaraga thingnaramba mathau ta adubu hujiki oreba situation sina tawningdre hairagana adugumba lomda chatkadabne ba adu tadi amana ama warona roi akhoina lambo akhoina haba mitch aina lambo orega su arumaina tawbiba ama mathau ta heba aduna tadana hekda akhodi phangabani aduni adani haidana sumaina tawre hoje angang dusu leigidare aduga hujik su moi phari badusu aina haise moi tawba thawdoktuna moi su masi punishment phange na try aina haise aduguna ani makto adum problem do oinayeba aduna oinabani na agi wakaldadi matungda hoi thokibadugidi leirasu tungda bada atopa fruit nasu leiminabdi koi manipur si hoji mi 35 na fruit na pullaga leiribani na any mafam amada adugumba ma tholokpa matamda adumba step changjan bana phai sini adudi ani makki kaina dredana sengna da nagagi da tormen khalo adu ta su dumaina tawbiba habdi fajana mai gi lebam jaga amna tawraga caution biraga lehela kan du da karino na hoi
mana tasengna hekta ko chin thiba kho khiba to bu sunda cha da bagi mo male mai gi do ko aduregi khara su kan bera su lei haire ado tadi tapna ingna du man mai na to rom ne hena phai ado sengna angang khoi gi huji inkhalak pangang myam ji su loi mak kan wo to bo myam su leite huji gi 15 17 18 years ki matam sidi khoi pana bangam banate mo se ko inkhalak pa matam gi I no bagi mo di dum banga tane aduna adugum ba potu di ahal madu da tawri baduna dum ba phada haninge wakhal da di aduna madu ta seng nungai ta thau ni matung da su lei ba ai sa mak ta tho ga su ai de du gumba dum khoi club ta no ma tau gi khoi sinja me gi da su lawla bam non de gi angang amaga nupi maga atop lam de gi nupa maga ko nungda waram da chele kholen to boda ado mayam da di moi se adum adune ha ai na du amata to be roi club ta pusalo aduga moi se krai de no hangaga nupa mem du su ko birasi nupi mem du su ko birasi aduga family da club sinase na mana sine ba adu ta di kanu tong na dre crime du oidre dana tata da hoi chumbe du da angang myam thola ga smoina lam hemba du to bada to ba mana nu bi se phage ta ado khoi na du khangu bani moi bani gi history khoi na khang de ba moi bani kamai to la ino ke to no ha bu do upa du na ta nai na kai no nu pi du na cheli du na kai no ha do khoi khang bana ta bani na hekta khu tharu ba ya de ba khoi jaga am da theng nei dana aduna adu gum du di mafam cha bam da pusal kan da du mai na to bu na phai matung da de du mai na khanda min na ga any leiriba mafru khudim mak ta thok po ra su adu mai na khanda min na ga to ra ga di sum bagi problem si tho e na khalli aduna kari haiga dam khang dai ngarang su yam nungai te tawriba myam do ngang pen da basi pen da ni kana na su pelu ni seng na haibada mama du na ngasi oirang ga da ba phibam ko habji mana mabu tha ma panna bu ma ga ma su ma mi ma na dra ga su ichari ni yokchari bani na ko kai gum bam da to bo do mai gi thammoi da su pelam moi adubu akhoi na muji haijari sina atai kem ta na te ngarang su dum hairam bani mai gi phangom to pa khak tu di phang na ba du khoi achum ba du di tong minasi aduga ta seng na khoi na amaga sei stai chai su inkhalak pa myam sina amagi side ki bo ro amagi side bo ro madu ko bam ta taw da ba adu so pudi e thokhi ba thau du gi changsan min na ga changsan min na ga ko madu gi phangmam to pa mi do phab karai da leibno kai no haira ga moi ain gi thong da sinara ga theng bang an ba ha ba do hu adu du na ko na dum lak chagani adu gi so khoina tambam thok pa sirin for test or go su ko relay chat la ga wor su a mai na apun ba gi dum law min na ba da kai de aduna ma si culture ai kai haido no khang de nungai te aduna ta seng na nungai te mama du gi khalang ga da wakhal do seng na mama haibisidi tongan bam ne bachan ko ama boy gera bo boy gera bo mai gi wakhal sidi mai anga kai no to bo man roi ba duna ngam nungai ta poti oi adu bu khatang phada minaraga mai gi phangna ba adu lam heli ba mi du sumai gi chap chap chairak phang ba do khoi puna mak no hona min ba mathau tai hai ba pot to hai okay imana yam fazana thambi khra khogi maraleram taraga su khogi mari lene ba authority da natragana family khogi mung manu gi miyo sing ko biraga khogi sinabiram taraga di adugi matik harba thoni da ba thauto se thom da ba su yai duna khogi lairi ba khogi phangi ba lekai miyo sing habitare maduna so khogi chap chana hari ba steps sing jalu lakhalam taraga di masi gi thauto se thom da ba yaba gi chance wangi bani ai amuko ki president oza jalal thagat ba taram nokchari oza da mulak chage oza ngarang mokta so oza amukok ki oina ozana so press conference ama khaksu tawkre mara hit thodok si ka thoki ba incident si gi matang da khogi aram bai tengol gi khogi mioi sing so hoje police na fa ba su lai mioi ma pan chi chu khra bani dubu khudak ta ngarang mokta so khogi samuro gi khogi yun ki mai ke de gi so khogi masida chenaram ba sing do khogi khogi site gi so khogi kankhat bagi thabak lai roi mapung fa na police na chatharak pa investigation da ju support to guni haba statement ang khaksu phong dore khogi aram bai gi luching pural makna so khogi social media da khoi hariba chenery ba mi sing khoi lotion ba thamde khoi ju yauna puna thiri habagi pot su tholei overall incident sigi matanda oza kamai thamini sala koi ge usiki Abdul Kadir gi mihat se masigi matang se da koina yengba ya ba koina neina ba ya ba koina hangba ya ba koina khunai sina koina neina ga da ba yengmin ga da wafam khara leyeba masidagi koina akhoi da ishada koina hangjagada ba koina understand to da pot khara leyeba Abdul Kadir ge mihat se masi MD Abdul Kadir or Chesam Abdul Kadir pangani natraga maitai ni haibase masi ngaktang nauta forget to se yes just human being amoina angta khan se Abdul Kadir haiba nupa se mentally handicapped ni intellectually disabled ni
masagi mafi maron che masana setjaba ngamba nupa na tebo numisida mana thoki bada setjari ba kudai che masana setjaba na te mina kisi thajan biraga setpi ba phi ne maksi magi lekai du da leiba masi sing thopa amagi dukal amada hehek numidang atheng bada thueba dukan sigi mamang da dukan sina talap ama pirakti phawa ma hande ba dukan si manakta tum dep kone ba alma hek la agadi khang badagi dukandar sina talap ama hek piraga pairaga talap si saraga hanjaba angang ne ba numisi masi sigi dukan si lolam badagi masasi abnormal nina gyan da da bina adum makhong na pu maikayam da thokhi bane ba the hariba mioi sina yumnam huidrom makhale kai sida leiba miyama khaki yum mamangda natraga dukan mamangda lepam me hairakanda mangonda huran bani haiba stereotype ama toraga mangonda mercilessly makhut makhong punchalaga phuba yaiba ahingi pung ani phawa daida adumba inhuman oiba torture si chathaba se sibo mioiba khunai gi lamchat chachat ba aduge matungda amuka AT unit 27 के QRT हुजिकी कनो से सिगी ग्रुप से सिगी लुचिंग मनी हाइबा हुजिकी खाबा हाइबा से मसे सिदा तौरगा सिन्नै हाय अदुमाइदा मुक यौरा मतुंगदा मा अमुका मिसि लोइसल्ले अदा मिसि हाउजिक सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ममित याउद्रे हाइबा वा तारी फुकपदा याउरुबा मियोसिंग ना हाइबदा अरे मखोंग मखुत तेकबा खोतबगी पाउ तारी मना देन थदलबगी पाउ तारी Siumba inhuman waiba siumba posak amakak pangan giwa maitai giwa tombagi wa chawbagi wa toktoga as a human being masi taba matamda khunai sida leriba mi singchigi thamoida kari feel tokbage sikhakta amukta akhoi khunai sida leriba miyam sina khumbiyoba yes Sala koina masiki platform simaktada masiki studio simaktada akhoi gi kenoda jiribamda adu matam thiba kuki gi khulai paiba kangbu kharana akhoi nupi ahum bamasung angang picture piba nawa ahum yauna pharaga inhuman oiba thok torokhiba matamda numittumakta aina laukhiba mafam sidagi aina thamoidagi thorakpa aina laukhiba sound do ngasi su equal le tabiram khine na khalleba Madugi Paudu Hek Tabaga, Akwe All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee na Manipur White Akwe protest on agitation law Tokpani Aduga, Numidam Tumakta, Akwe Kurai Hakruma Kongdagi, Akwe Reli Matjapani, Hariba Reli Sijapasida, Madam Suli Latana Minister Makangai Matate, FIR Mai Mayum Tugairena, FIR Panchanda, Ishamaksu, FIR Parliament, Pusima. Angang ahum to the inhuman way na tumaina tobo matamda akhoi thamoida angang sing to the tumaina inhuman way torture nubi sing to the tumba inhuman way torture mioi ko khunai ra na khoi sabuk tabuk na jungle gi sarai na lau khibodo ai samak ne ho yes now howjik Abdul Kadir gi wafam si lakpo matamda lamdam si da leriba Ichili now Punamaki Mapamda, All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee na JSC ga loina na koi press conference pamaga Kanglu Purp ki khena ba thidana masi akhoi condemn tongmina se masi ge mayok ta koi kholau law mina se masi ge crime against the humanity masi da akhoi chapchana khopam jena lep mina se crime against the mob justice mob lynching barbaric exam masi ge mayok ta koi lepkhan mina se na khoi na lawjaki bane ba I am appreciate the way. Akoi Madam Sujata Gumba Topirakana, I statement do heck Tamkiva Matunda, Pau Paubirakana, Akoi Karikari Sumaina, Tongan but look hara, Yamna Fazana, Akoi human behavior, human nature, the Yam Fazana Topirak Pusaka, appreciate the way. Kunai said Adugumba, loopsing Adugumba, Chili Nausing Adumba, activation Akoi, humbly Akoi Tamu, they appreciate the way. But Lamdam Sida Ladiva, Dieta Ladaba, Lupchow, Miamam Lady, Kaisakrakeva. Karigino Machin Kum Kum the lady, Kariginoshimi. I question Tori Abomakoida. Why? They are so silent. Shumaina. Okay, Jala Haziki, Hakugi, Toiba incident to Kimatanga, Ozana Wafam Crasapon Dopide, Duga Makata, the Karikari step to what upon having you often took it on Punopi.
ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯣꯞꯀꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯞꯀꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯆꯠꯂ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯑꯣꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯑꯣꯇꯥꯏꯞ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯁꯦ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯆꯨ ꯈꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯃꯆꯨ ꯈꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯤꯔꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛ ꯁꯤꯔꯩꯁꯤदा ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯁꯜ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯝꯃꯦꯅ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯟꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯤ सिदी मैतैदैसु यावगनी पांगनदैसु यावगनी हुरानबसिदि हुरानबनी हुरानबगी मेंटालिटी सिदि तोंगानबनी अदो पांगनदा मरुओइना पांगनसि हुरानबा हाइरकांदा स्टेरियोटाइपकी पोट अमखक अखोयि खुनाइसिदा हौरैबा आंगांसिंसिगी कोकता मसिगी मेंटालिटी अमखक अखोयि चूरगा लेसलहनग्रे हाबो पांगन हाइबा कांदा ड्रग योनबो ओइना सिगी मेंटालिटी अमखक चूरगा लेसलहनग्रेबा पांगन हाइबा कांदा नुपीदा कारण तुरन तौबा अदुगुंबगी मेंटालिटी अमखक अखोयि खुनाइसिदा अखोयि स्टेरियोटाइप तौरगा चूरगा लेसलहनग्रेबा सी ख्वाइदगी फत्तबा कांगलु फुरुप खाइबा स्टेरियोटाइप की पोट अमनेबा सिना मरम ओइरा कांदा कनागुंबा मी अमा उबा मतमदा मासि कमाइना तौबनो हाइना पॉजिटिव एंगल दगी येंगबा ngamte हुरानबो ओइरंगबनी हाइरगा विदाउट एनी क्वेश्चन हेक्ता हालो तुपो हाइना मोब की केनो से सिगी मेंटालिटी से आदैदे अप्लाई तौबनेबा सिरगिनेबा थुइबा समस्या सिंगसे मसीगी मयेक लारबा खुदम हाइबबो आई खितंग रिकॉल तौजकेको तुंगी फ्यूचर की एक्सपीरियंस किदमक्ता यारी पोक्तबो पि हाइबा मफमदुदगी मियामगा मिमान नद्रबा अंगाउबा दुम मियोय मखा पोइरो खोंजिन हाइबा मफमदुदा सल हुरान बनेना हाइरगा कनो तौरगा मॉबलिंचिंग तौरगा हातोकी चही खरगी ममांगता अदुदगी थवान मोइजिंगदगी रुकमाल हकीम कौबा नुपा अमखक हाइंगांगदा मासी वखन मिमान नद्रबा अंगाउबा मिसक अमखक मासी सलुरा लमे हाइरगा मासो हातोकीबगी इंसिडेंट लैखरे अदगी कैराउदगी ओजा हसमत अली कौबा हेडमास्टर ने को मासे स्कूल लमगी हेडमास्टर ने अदो सनाउ हुराल लमेना कैराउगी सेसिदा मफम अमदा मासे मॉबलिंचिंग तौर हातोकीबगी इशू लैखरे सुमाइना अदुदगी अखोगी मयांग इम्फालदा गाड़ी हुरालमेना अखोगी पाक अमखक संगाबगी नुमित्तको अखोगी गाड़ी हुरालमेना पांगन मचा अनि हातोकपगी इशू लैखरे मयांग फांदा अदगी खांगबोकदा अखोगी हायेलबुक हाइबा मफमदुदगी मतमदुदा अखोगी इम्फालदगी शोरूमदगी गाड़ी सि लैरगा मोरेदा मी मंगा तरा गाड़ी सि थौजलगा मोरेदा योनबगी केनो कारबार अमा कन तौनरमेबा अदुदा हाइरिबा मियोय खरसिना सिरगी इम्फालदगी गाड़ी मोय मोरेदा थौजनबगी चटपसिदा हेलबुक मचानिको खांगबोकदा मासी हुरालगा पुरकपा गाड़ी ने तौरगा मॉबलिंचिंग तौरगा हातोकपगी इशू लैखरे सुमाइना तौरगा थरोइजमदा फरुक कौबमा हातोकपगी इशू लैखरे अदगी खोइरोमदा अखोगी सना एमडी सना कौबा इंजीनियर लोइरबा अदुंबा अंगांग अबा मागा खंगनजबा खोइरोमदगी मैतै नुपी अमा अदु उनाबनेन सचरुबदा मंगोंदा मॉबलिंचिंग तौरगा बुलेम कामदा तौरगा यामना साथीना हापगी इशू लैखरे सुमाइना सुम चथरपसिना अखोगी हंदकी लान मनुंग सिदैसिदा संजेंबम हारिबा मफम सिदैसिदा पांगंदा पानबा मैतै नुपी अमना सन मागी मपाम से संजेंबम ओइबा अदगी सन लौरुसेना पुरा चखिबा सि गोलापति सेसिरा भारादा लैबा अदु पुरा चखिबदा संजेंबमदा एटी गी अदु मम्योसिंगी खुत्तने हायदा मतमदुदा अखोई फुबदा याम थीना सोकदगी हॉस्पिटल पुखलागा लाइकनरम मतुंग सिखिबगी इशू लैखरे मखा तारकपदा काइरंगदगी अमा एटी गी एंड्रॉइड यूनिट की अदुबा इसिलिनाउसिंगी खुत्तने हायदा तौरगा सिबगी इशू लैखरे सुमाइना ngarang nahanchu एटी यूनिट अमगी कनोदा सिबगी इशू लाई सुमाइना लिसांग सिदना लाकपा पोटसिदा अखोइना हाइनिंगबदी
खुनाई सिदा अखोगी मोप की टेंडेंसी मा मोप की एटीट्यूड मा लेरिसे लो खुत्ता पाइरगा गुंडा फदा तौरगा लो खुत्ता पाइरगा सिनबगी वखलोन मा लेरिसे मसी खुनाई सिबो एसासिनेट तौबनी खुनाई सिबो लोइसनबो होनबनी खुनाई सिगे फ्यूचर हाननबो होनबनी हाबसे लमदम चिता लेरिबा इचिलिनाउ पुनमगना सोशल थिंकर पुनमगना सिविल सोसाइटी पुनमगना अखोई इंटेलेक्चुअल सर्कल द लेरिबा मी पुनमगना खनबगी महत्तने चल कमाई तवी हाकांदा ngasi ngarang si haujiki wa kanosi Abdul Kadir si sibagi matung si social media se amta phajana check tobiu akhoi mi sing to maming matha paning de dai ta leraba mioi sing yauri mi am na masak khangnaraba mathau taraga di amamam ta oina akhoi maming polakani sum yeng bagi wani sum break phana bagi wani mathau taraga di akhoi loi polakani maming matha dai ta leraba mioi sing yauri aduga social media se tawriba karbar se सिदा अब्दुल कादिर सी हाटले हाटबा मतम सिदा मियाम की थमोइदा फाउरिबा रिपरकशन से मिया की थमोइदा फाउरिबा पेनदबसे सी एड्रेस तौननबगी दमकता प्रोटेस्ट तोरपा नत्रगा पेनदबगी वफम खरा हाइरकपसिदा करिगिनो बसिदा अखोइगी कम्युनल तौबिगनो कम्युनल साबगतपिगनो कम्युनल सागतपिगनो आइबा पोतमख याउरी बसिदा दाइता लेरबा लेपाकी रुचिंग बसिंग फोग याउना अदु हाइबी बगी होता मिहाच से कंडेम तो भी होबा मिहाच के मायक्ता कोई डेमोक्रेटिकली कोई मूवमेंट तो मिनसे न चोंग थोपी रोबा मैडम सुजाता कोई न चोंग थोपी रे बसुमाइना कम्युनल तो भी गनो से कइनो मिहा लगा कई तो हाइ नोबा मिहा लगा कोई पेंटे न फोंदोक्त्रदि मिहाली मिसिंग तो खुरुम जरगे न कोई लाव हाइरी ब्राबा Day one dagi akhoi statement piba matamda chal ubiram gani democratic oiba movement tongni na ai samag na statement piba ubiram gani aba ado akhoi ban blockade tawroi na akhoi adugi asoba clear signal ma pi kharabani ngarang si JSC na sillaga all CSOs meeting phamba du da akhoi warep lawe aba ban tawi warep lawde aba अखोई डेमोक्रेटिकली अखोई मूवमेंट तौना वारेप लवे मसी अखोई कॉन्शियसली यामना भाप ताना यामना लेपाक मचा ताना हाइरिबा मूवमेंट से मसी यूनिटी प्रोटेस्ट अमा तौरकांदा अखोई जस्टिस सिक तौना बगी मायोंदा अखोई पूरीमने मूवमेंट से अदो अखोई के मरक्तगी सु पेन दबा थमोई काइबा थमोई शोकबा मियोइसिंग यावरकपा ताबनेबा अदुगुम मियोइसिंग न बन कौरई अमा तौरई अदु अखोई मरक सिरैसिरा पाउ फाउनादना मेदाम ngरang अथेंगबदा आइगोंदा फोन फाउबिरक्तना मेसेज थाबिरक्ता तवई अदुम हाय अखोई सुमाइना अखोई गे इचासिंग इनाउसिंग दो अखोई कन्विंस तौनरी अखोई पाउ फाउनरी अमा तौरी अदु अखोई सोइदना बसे हंथोनगनी हायना अखोई अदुम कमिटमेंट थांगी तोन तोन ममी मियाम अमना अखोई दाइरी मीडिया दगी अमते हाइरी अदु जुन 19 अदु दा अखोई खांगी अखोई चासिंग नाउसिंग भापता दबा यावरगसु मदु अखोई पाउ फाउनरी अखोई फाजन consciously अखोई मदो हंतोकनी अखोई कशु कायन बा दोम द चलहलोय हाइना अखोई कमिटमेंट पिजबनी अखोई हंजो हंदुइदना थेंबदा अखोई ngang तौबदो मरक सिरेसिदा अखोइना अखोइगी मरक्तगी थमोय शोकबा थमोय काइरबा अदुगुम मियोय सिंगदु फौबा अखोइना फादरगा कन्विंस तौरगा लेपाक सिदा लरिबा हारमनी करकदरा हाइदना मदुगी अखोइना कॉन्शियसली खोंग थांगबो होनरिबा मरक सिरेसिदा सोशल मीडिया दा नत्रगा प्रेस स्टेटमेंट दा कनागुंबा ममिंग मथादि पन्निंगदे लुप खरनगा सिरेसिदा अकनबा वाहिगा सिजनरगा स्टेटमेंट गा थोइने डायरेक्ट ममिंग पल्लगा हाइरो हाइब्रो मीगी सेंटिमेंट यामना हर्ट तौबा अदुगा स्टेज अमा लांथोखरगदी सोसाइटी से करीनो लाकदो से अदुई पोतु लांगनबा अचाकप मईदा फेल तौबा अदुबा सोशल मीडिया पोस्ट म्याम मा दगी स्टेटमेंट म्याम पिनरी सिंग से लेपाक से लरिबा दाइता लेबा CSO खंगदे एक्टिविस्ट खंगदे नत्रगा लेपाक की मपी मपा सिंग खंगदे थोपिरो ओबा अदुगा अदुगुम बसिंग दुगे मायोक्ता अखोइना अखोइगी इचा सिंग इनाउ सिंग पेन दबदगी साउनिंग बदगी बन कोरपद तौदन ना अखोइना कन्विंस तौदर होनरी बसुमाइना मोसु तौपिरो ओबा अदो सिगुम्बा खर लई मसी मतुंगदा मसी कमाइना लाखलोइदबगे हाइबसी जन मसी वाफम से यामना मरु ओय मतुंगदा लाखलोइदबगे हाइबसे अखोइ क्राइम तौरिबा म्यूसिंग सिगी अगेंस्ट दा अखोइ यूनाइटली अखोइ स्टैंड तौब ngamdri फावबा सिगुम्बा थौदोक सिंगसे मतुंगदा दुम थोकिनी क्राइम अमा आइगे पांगनदगी क्राइम अमा तौरकांदा क्राइम तौरुरिबा मीदो आइगे पांगननेना आइना सौगतबगी वखन खलिबम खै क्राइम से दुम तौखिनेबो ngasi akhoi maitai khunai sidagi ichilinau progressive oiba adugumba mioi kya thopi reiba se akhoi appreciate tawriba adu maitai loina bakse sigi wakhal khandri phawdi yaroi ba sumba crime thokine ba
manipur gi khunai da leminari ba kanglu furup atai mayam siga khoi harmonious livelihood ama purak ba hari se majority ori ba maidai gi responsibility yam chawe ba aduga chalai sima so haijage maidai hai ba se yamna culture wangba aduga maidai hai ba se yamna principle wangba principle of coexistence ngalingai matam dagi leirakba maidai hai ba se magi ethics of coexistence ngalingai matam dagi yamna fajana leirakba adugumba yamna civilized oiba adumba keno amani jati amani masige mek daraba khudam se ai tongan ba platform kaya da ai itattatana hangat chabani akhoi ngalingai matam da kanagumba na pangan gi identity sigi matang da lan akhoi na yam tui na hai false recognition natraga absence of recognition to bi kano hai pangan hai ba se masi tongan ba component me amam khaki inclusive oi ba lamdam sidagi pokpa aduba identity amanena pangan identity si pokpa matam da akhoi gi maidai sagai yumnak kaya adugi mioi sing yauri bani pangan identity si pokpa matam da akhoi mangda akhoi gi keno amana ahal akhoi gi keno na so habirami adu mana bengal dagi haibado bengal dagi lakba sing adu khaktana pangan identity pokpani haiba interpretation asimak stereotype makalamani masi pangan gi maram da munna khangdabagi pot adu leminaragadi pangan gi maram da history do phajana thiraga munna khangbiu sini akoina appeal tawrise history je aina jalan ne iba history khangbiu haiba nate manipur gi chahi lising ani henbagi history define tawriba chaitharol kumba bado adu pabiyo adu da yauriba pangan du dagi pangan kanano haiba si define tawbiyo akoi gi puya do chahi lising ani henbagi akoi civilization gi history define tawriba puya do adu da yaurami ba pangan gi content do adu da yauriba pangan gi text do adu dagi puthoga pangan kanano si define tawbiyo habni now phangba matam dagi akoi gi keno lakhre akhoi gi lamdam sida akhoi islam dharma leikhre pangan ko ba identity me exist torga leikhre habse kadai de yorami puya de yorami karamba puya gi larik ta akhoi toina pankhre sakok lamnen ahan ba haiba adugi larik tu te yawi mangang guru ne iba larik tu su aingon da lei kaigom mathok taraga di puthok chi si matam tu de leirak khriba singa sida tongan ba akhoi gi huirem sagol sem adu thiam adagi akhoi tongan ba maitai su phangba pangan su phangba sagai yumnak me amam khak pangan noina exist torga lakre ba sigi history adu kona 1606 matam ji de athieng bane ba matam du mapan dagi lakba adu ba kanglu khara maitai ningol laura kanda han dagi leijarak ba islam chatpa pangan kaura ga khangnaraga leiba kangbu du da assimilate torga pangan haiba kano se identity se expand torok bane ba chaurak bane ba adu gi chaura bani na bonungda tongan ba loisang me amama hapaga chebaga thamaga adu dai da lak bane ba sigi pangan gi existence gi history se maitai chili naw sing na su chumna khangbi ba change ba masi lan interpretation to ba chumde ba pangal hair kan da bengal na athan bagi potche masi su stereotype makhalam ni sinani akoi society da nungsian adrisi pangal hair kan ningon macha haina define to ba si su akoi da stereotype makhalam ne ba si kari na ka pangan haiba se masi akoina mo haira ye ba piba macha ni mo haira ti ngasai sagol kanu du yum kham du piba macha oi roi doi bra oinam je piba macha oi roi doi bra huirem se piba macha oi roi doi bra pangan se adu ningon macha oi ga doi bra adu piba macha ga ningon macha ga kanani hen nak nei piba macha du hen nak nei haibum laktro adu piba macha ningon macha na define to man da khoi loina we are all brothers and sisters akoi punna coexist tong minarak pa kalumni amana pangan kora khangna bani amna maitai kora khangna bani ahala kon mai identity gi existence da ahala kol khar leram bai lamdam chi gi puari gi sang khra ba saruk myam ma koi punna survive tong minarak bani lepak se punna defend tong minarai ni punna awan wai myam ma koi share tong minarai sigi history da koi myam se phajana koi gi tungda horei ba ngang sing chira phajana gyan tahan bam change ba an identity ki matang da su mislead tawraga mayam da lana tambi ba adigi amuka nakal amrom da huran chithi khara yaure haidana pangan huran ba maitai huran ba lana santok ba adutegi amuka masing khara yami masing ngarang nahan chal thui ba Abdul Kadir da thui ba sumaina pangan gi yum amata kana guma maitai ama adu maina halam mena khalase ba maitai singsina communal tobi ga noina hairaga leiba ya gadra ba leigadra ba kari phibam da lakadage ba मधुसु ngakang khandhabiyo ba pangan sing ngasi masa phadari ba puning phadari ba democratic protest ka in tawraga leiri che maitai sing sina tawgadra ba मधुसु ta khandhabiyo ba ada sigum ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ harmonious ꯑꯣꯏꯕ livelihood ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯏꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSO ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2 rule of law se fazana restore tawba mathau tayeba rule of law da fazana submission tawba mathau tayeba law haibasina harmony semni law haibasina peace thamni law haibasina khunai du governance tawri ni govern tawri ni khunai du hingbagi core of ethics to adu da purakadori neba law si abide tor kan law abiding citizen haise adu neba aduna tabida law si akoi gi masing khare yami akoi ne hekta pairage akoi adu ga hekta akoi na apam bongda kerom kapadona satrangi po thangbadona apam bongda sijinnage haiba adugi akoi might is power haiba adugi wakhalonda apply torok taragadi khunai sida karai dei future lakadoino karai dei peace lakadoino adu sumba hana sunabagi thong singche masai sida pukning da leinaki ba pen da bagi pomna bagi nungai na da bagi potse sisina mutual trust da yam chawne effect tawgane ba harmony da yam chawne effect tawgane ba ngasi yengbiu question akoi gi kana gumba pangal lamana sigumba thawdo wathok singse da maram orakana numidangi matam da maitei amagi thongan da lepa da pukning da kari fawga da secure oigadra oiroidra masi khunai si da sumba wakhal si fil tawpham thokpraba ngasi ai si khudong ama chadre haidra maitei amagi thongan da lepu bada ai si kari thoga da ge haibasi gi uncertain oiba feeling che masi pangan punama ki thamoi da fil tawroidra ba sumba thong singsina secure oigadra ba pangan khundu yauhokdra gadi ai si kramai tawga da ge haiba wakhal ama fil tawroidra sibu khunai si da sumba gi wakhalon mindset si leiraga kamaina no ba khunai si hingmin naga dorisi ado sanna khoina khangi maitei amsung pangan haibasi di amana amabu thadok na ba yaba kalum natti yes akoi hingmin da ba yaroi da ba kalum ni coexist tawmin na da ba yaroi da ba kalum ni ado ani si sumaina sum hingmin na bagi culture sida akoi sum carry tawraga sumai sum hingmin na bagi culture sida sum leira kanda khunai si de karmaina akoi tung da horei ba generation ni chai su singje kamaina peace of mind da phajana nusi chana na leiba ngam ka toino ba ngarang Abdul Kadir gi thogdok thoi haibasi san masi kana na khangi ai yum da leriba ai chanopa class 12 loibadu da khangi class 8 loibadu na khangi magi mind da kadai da no maitei gi da mob preaching to bini haiba potche magi mind da kanu torini struck torini adu mai thamoi da kari feel to gani maitei haiba sida insecure oiba natraga maitei haiba sida trust feel to da mindset mai thamoi da feel to roidra aduga maitei gi naha sing dugi thamoi da chu pangan haiba se other people oina moi gi thamoi da feel to bi wakal feel to roidra tukat jabagi hatred oibagi aduga social media da pangan harga di furan bani Abdul Kadir gi thawdok thuaga bu social media gi posida pangan ji huran bane na sum I basibu sum ba makhal gi posting jibu kayam kuina si tolerate to gadoi no chal basi thamoi gi appeal ne ba akoi je peace lover ne akoi peace ki tamak ta akoi effort tori ba peace kai dana na ba gi dang ta akoi movement ji control to dana movement ji akoi mayo na ma da puna na ba akoi honari ba justice sik tori ba do mission ne ba adu sum basing ji akoi haida ba gamak te ba masi akoi na appeal tawni gi lamdam si da lari ba akoi activist khudi ba lamdam sida lariba miyam khudimak intellectual circle khudimak masi consciously ai kaunuk ki miyeng dagi shwing yeng bigano humanity akoina jiribam da akoi gi icha akoi gi inau akoi gi ichal akoi gi iche barbaric oiba mong da akoina hat khiba matam da akoi de feel to khiba akoi punna feel to min na khiba khalondo Abdul Kadir gi damak ta why not si akoi chini no pura magna ma se phajana bolli madam SUJATA na ga thopire je khara bolli thopiro khara phongna society sir question to biyo mase akoi appeal ne akoi mana kari gino Abdul Kadir gi natte pangan gi natte ina haijari se khunai kan se haiba tare ga di masi bathau ta ena khali okay yam fazan thambikre gi wazalana emotion na henman khidana haiba tare khoi gi thoi ba thodok sigi matang da any khoi gi community amada thopoi taraga so khoi damak ziri gi thodok so khoi zbob kawa leitribani aduna any community da sugumba khoi gi yamna khoi gi ke haini khoi gi yamna sachina oiba miungda otla kan da hat pagi thong sidi mibung khudimana condemn to hom thoi khoi hoje fawbus so khoi gi luchingba singna khoi condemn to gi wafam sadumak tholokpa sadum thengnari ngasi makta so khoi gi MP bimol akoi jamna khoi gi kaino gi Kadir gi mem da chatna awawa phongdoktana hiramsi gi matang da imung manung gi awaba da saruk yabagi poso zuma dum thengnari ai ima SUJATA da lakchage ozana habi khiba dugumna khoi gi hojik leiriba crisis na maram oraga so khoi gi maitei ku ki ani gi marakta leiriba crisis na maram oraka na community ani
ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩꯒꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯦक्योर ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯃꯥꯏ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔ ꯑꯩꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯊꯤꯕꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡꯗꯩ ꯀꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣই Google Meet ꯑꯃ ꯅꯝꯕꯔ 7ꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟट ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯊꯥꯒꯠꯂꯣꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯠꯅꯕ ꯆꯩꯅꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯧ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯄꯨꯂꯥꯎꯗ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯆꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯏꯆꯥ-ꯏꯁꯨ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯇꯩ ꯀꯕꯨꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ 35 ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯅ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯃꯉꯥꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯖꯂꯥꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯐꯪꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯣꯏ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯏ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯟꯖꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯖꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯃ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯖꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯖꯅꯤ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯕꯨꯏꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯔꯣꯃꯦꯁꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯇꯣꯝꯕꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯐꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯋꯥꯇꯥꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨꯅꯦ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯅꯣꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ 35 ꯈꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯁꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯃꯥ ꯃꯦꯔꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏ 35 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯎꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯃꯥ ꯃꯦꯔꯥꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒ ꯆꯠꯄꯗꯨꯒ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯁꯣꯏꯅꯔꯛꯇꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯟꯊꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯁꯥꯎꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯗꯩ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯤ 5-6 ꯎꯅ ꯆꯠꯄ ꯀꯃꯜ ꯕꯥꯕꯨꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯏꯃꯥ ꯃꯦꯔꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯣꯔꯦ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯕꯨ ꯀꯥꯏ ꯑꯥꯊ꯭ꯔꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨꯄꯨꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯜ ꯕꯥꯕꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯃꯦꯔꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯎꯅꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯅꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯥ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯉꯣꯟꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯝꯕꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯇꯣꯝꯕꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯆꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯆꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ
हाइबा मा मथौ ताइबा सेसिदा नागाना तौरमे हाइबा याबा नतेबा नागादु पुलप चेन्थद्रो नागादु अफबा म्याम यावदो अदुमाइ तौदना मैतै पांगनदसु अफबा म्याम सु यावरिदना लम हेनबा हाइबसिदे अखोइ मैतैदसु लम हेनबा लेते हाइबा यारोयबा अखोइसु लेत्रो चान अदुदुना तौरीबदुदा अदुम होइना हाइना बफै सेसिदा अखोइगी कम्युनिस्ट माइना सागतपगी पोसे टोक्सी तोमना दु तौरमे तोमबदुना नुपी अतोमबिम लोलमे अदुमाइना दुम चटलोबा नतदा नगाना नुपी लोलमे या पोतेबा नोगी अखोइगी वहाइसे याम डेंजर ओइबा अदुना सोशल मीडिया रो जि तौरिस आइडिया फुनिङेबको आइदि सोशल मीडिया पाइसु पाइदे दुगो मीना योना दुम तौरा थारकपदको अदु तौगनोबा ngang ba matam dane aina ngang do pot se kai no hana khallo ba khalla kan du ni mina hangai question do koi kai khumbam lege mai tai da mai tok tar ga di adu mai na pangan da torom ta de noi nungai ga dra ha ba pot ma lai sine bi question arise to raise ne aduna masi puna ma se koina chin da di idea manipur hai ne ba masi ing ma da june 18 gi do me amma mai tai pangan me amma khorum ba lai lai kat pa lai aina hai se aduna kai suna da ba pot khara da ne ko to haning de aduna khoina ta sengna imai bel khoi gi leiba ai samak te chingda ai ge soiba sum ama ma lengani ko leite have mioi ba leba siti ai mantri mandon da boy duni da noi asoi bodu pudoro kari ra ado semdok mina se haba soiba da sum chakhra ga di hayeng kari no bo khoi tung do hok do se mamang dei soidare di sum haire soi di ba poto khoi gi es na khoi lei ri bisna ma na mina raga sumai na khoi gyan ta mina raga semdok se haba dem da khan de ba soira di soira sum chatna se haira ba khoi se semdok pam ma thok tara ne nang answer do iba matam da question du gi answer do soida khongre na next exam thaba da so dum choina khumduri braba na semdoi dro achumba ina ko na roi dro dai pa da ni khangde amani ni khangde aduna ai se khara ju wangang ba da ko saw ba su ina mina di uye ba ko ai saw ba de do kan ngang ka ngang ni ye ba ta ha ba hangai ba question tawrai ba situation wherever on ground gi fibam sina di dum media tholo pa da so dum ai sawning ba dum pu e ba aduna soire ha ba pot tu semdok na bo hona ga dam ni nang nga si pe kha thaba matam chappa matam da answer ma soina khumam ba do next time nang adu gi answer du gi ba khum do achumba pining begin wonda mind amadi lei roidro ar mind tok dana life sisu mamang de soire hairaga semdok pagi pot am khoi su tok deba adom chana doi fibam leiba aduna ai gi request ti leiriba khoi sidam leiriba manipur sida leiriba punama haige aduna taw thabak ama ka no tor pamatam da khandaraga tawba duga khoi nupi oi ai su ngare ya amna I ho sagat pegi pose taw debi khandara mama oina leiba nepole na hydro ima afabam pi pithibhi joy tawge haidudi khaloba adu tai mama gi importance kam no ba mama afaba ma pi yu pithibhi joy tawge haine ba adu di mama gi importance kari no du khaloba mama important one side ta oyaroi ba nang tangi mama oyaroi ba ise seng na haibada in haisni ko adu mama di mama oina leiba mathau tai mama na tasik na loi ma taksan ge taba ngata ni punamak si ko aduna mama na matam du na nupi ma nang sa haigi ba ma theng na ha ba du na mana katang khandaraga adu e bungo noina adu to gonu sumai tok da mai gi ne kana no mai gi nakna ba kana no hangaga kholaga thiraga to si hairaga ngasi gi crime se mu tho omoi ba ko aduna ai di khangde aduna punamak se ai ge asoi ba leiraga su mayamna adum habiu ai ge zum semdok cha ge aduga akhoi matam chare hujik semdok pa matam yore gyar loi ta ba matham chare aduna ngasi su request tau jai ni social media se si yam phatte seng na habada ngarang su anga amasu kanu noi gi delhi de gi tor pangang du su aina du nuai te ba aina hai loi mak ki wari nei na abon side de kinate amana dum ba do amata to hanin de yi wakhal da di aduna loi mak phana ba lambi de sin ba ha ba se ahal akhoi gi mathoni angang ne ha ba semdok pa si de lei ba angang me ma se akhoi na pu ba lambi de chatoi ne ba moi di akhoi na khaliba wakhal sigi sum mind sina semdok ta di moi de dum tungi future da su smaina sum chatna hone ba aduna akhoi lei minari ba sing sina masi puna mak se semdok pam tai matam du dei pai puna semdok ga hona mina khiba poto haiba do masi akhoi na khangani I pai puna mak loi ma control to ga akhoi se amata ni manipur su kai da hona ma ga akhoi na ngasi ke do bai machu ju ta han du no ba masi phajan na ba punjan na ba achum ba lambi puthong na ba hona ga tam ne ba aduna masi sum nga ki ai gi chatna ra ga di ai na center na thugai ding ga da akhoi na thugai ne ha ba po se masi thamong ge Okay, yam phazana thambikre khoigi asoiba singse khoigi matam chana semdo hobagi tangai phadabdu lei asoiba sine henjan kitaraga de na situation se hena verse orakpagi pewamni aduga asoiba singse khoigi semtok na bagi damakta so khoi lo haiba ama leiri bani du lo gi wang bada
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯤꯑꯣꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯏꯅꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯉꯜ ꯂꯣꯏꯅꯕꯛꯁꯦ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯉꯜꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ 2022 ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯈꯠꯅꯗꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤ ꯆꯠ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯃꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯗꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇ ꯈꯟꯒꯅꯣꯕ ꯃꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯐꯠꯇꯗꯤ ꯖꯂꯥꯜ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯒ ꯄꯨꯂꯞꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯕ ꯆꯍꯤ 2 ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯐꯥꯔꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯂ ꯌꯥꯜꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯀꯣꯛꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ओके अखोगी असोइब मा तौरम तारगदी असोइब तौरमिबा पर्टिकुलर दो ओइना अखोगी दंदी पीबा और पर्टिकुलर दो ओइना कंडेम अखोगी ब्लेम तौबगी पोट सिमा लाखन अखोगी बदुदा कम्युनिटी ओइना मसागी फुरुप तो पुलप ओइना चेथानबगी थबकसी तौदबिदा अखोगी पर्टिकुलर ओइना मसिदा दंदी पीबा मदुदा ब्लेम तौबगी थबकसी तौगदबदी अदुना तारदी अखोगी यूनिटी से सागरबदा खरा वागनि हाबा वाफबदी थबिसे याम नुवाजे इमा आई ओजा चंद्रकुमार मखता जगे हौजिकी लेरिबो पोसिदा अखोगी मैटे और पांगा लोइनबा खुरान बनते अदुगा लेरिबा सिचुएशन सिदा अखोगी अरामबाई टेगोलना लौकिबा थौदांसु अखोई अदुमक मयामसु खंगनरिबनि अदुबु खरा यावरमबदुना अखोगी मखोगी मरक्तसु खरा लमहेनबा यावरमबदुना अखोगी थोइबा इंसिडेंट सिदा चेनरमबा अखोगी मदुगी मतांगसु पुलिस इन्वेस्टिगेशन जु चथरी मतांगसिदा अखोगी एडवोकेट अमा ओइना अखोगी लोगी ओइना सु लेबिबनिना अखोगी लो से अखोगी खुत्ता पाइबगी थबकसे ए ममादसु पंजाबनी मसिगी थबकसे सुमक तौ तारगदी इंसिडेंट से अदोकी मति थोलपगी चांगसे वांखलकनी हाबा पोतुनी कमाय थमनी होजा ngasai stan khoi yoza jalal na hebi budo rule of law si am thau tai ba rule of law ji law na lenga ka duini law hajidi standard operating procedure ne ba applicable to oza jalal applicable to aingonda su ri ma su jata da su or khoi anchor wi ba sandu su loima applicable sa mana ba si applicable or ka duini ma de mantri ni ma na mi aswan mani lei roi ba ma gi di aduga mob sing kai khena gi ha mob ta di akan mana aswan mana hetoi ne ba samna harabada ngasai kadir se ma maton do ora moi na tawe hairi ne ba kadir no chama suramo ba kadir hat ka driver aduna ngasai gi sigi mob ki keno ga khena ba du adu ne ba amana truth ni amana might ne amana equality ni amana non equality ni aduga rule of law sina level to ra ka du ni leveler ne ba ma di aduna masigi effective governance among ngasai na haijabadu rule of law is stamp to bungam ba authorities is stamp rule of law is there so noi lamen ba yaroi law gi khutche sangi haiba gi keno si utri bawbodi sigi mop ki keno sin laini ba aduga aina masigi ngasi jai kitang sigi matang na ngang dorom ni na ise ai kitang research kitang tor lak chai 2011 da khoi gi 10 tha da Thawal district kisi ki 10 tha gi sidai nupi makha mangi hai na tawe bachan nupi si mangre ko mangra kanda ethai veresta patha pumdharaba asi ba hakchang amakha phange ba 2011 dani ko masi ru mayam tabi hormone khar to bu na de ada sigi 2011 ni incident sida nupi si mangre aduga asi ba hakchang nupi ma phange ba aduda ngasai mangri ba nupi sigi mama makna patha pumdharaba asi ba hakchang se ai icha nupi dunia na identify to we madudai ni kamai to ge da
nupi mau ama siraga di nupa ma mutation bai chana ga le koi faida huji kanche aduna nupa ji gi imung manung thugai dana yang hai dana lekai ni tan thok pi dana ostracize to bi dana isolate to bi dana tawre aduga nupa sine magi mapa ne mama ne police na phare court na judicial custody da tha taruk thame aduga kamai to we sai gi siri hairiba mama amang na asiba changjai chanu pini hairiba asiba se ukhul nu pa amaga mayum palaga leram adu eragadi sidane ba ngasai gi rulu lu haise fair trial darkar le haise trial mathau tai haise somdani ngasai mayum thugai gre ba mop tuna somdani mayum do thugai raga ba tan thopi gre ba judgment already pi gre ba verdict already pi gre conviction pi gre ba kamaina without trial trial tawdana adu eragadi trial tawdana mi amakak phadok pi gre ba adu huji kanana compensate tawdoino ba duidu mayum sidok ko dum shabi gi bayai but mental trauma mangun ikai ba nangi ba nungai gi da ba thodok jail la leibagi tha taruk ki kano wrongful confinement je supreme court na haibdi second number wrongful confinement it's a very la le hairim ne ada jail la tha taruk leiri ne adu hujiti aduga adumaina thoe sina 2011 gi case ne aduga ani suba case na 2013 gi mayam na khangbirangani satyabhama rape and murder case na rims ki pathology department da research fellow amakak ki misi gi matang da moi ahum phai ani ama conviction court na pi ado masai gi ama maran sungai leremdre na thado ise jiban gawe maming je ai maming gau jaram panjaram gi maram ni kana ai ngasi palam misina magi mangon da dak lerem badu kok torim ni ana jiban si ma su sa mana mong na mayim thugai re tan thok pi re jail da chahi ni pan le ma mara lerem dre usi kanana compensate tawduri adu eragadi lu si sai administration of justice si slow pace chalaga su magi ni standard procedure am leibani na achum bari puthora eba adu huji Abdul Kadir se ngakang lawra se ba ma si yam haising ba huran bane na lawra se ba yam haising ba gari ga se mana tak thangna ma to na so hang ba mi ne khala je ba mana tawruri ba thabak to adudi huran bane ba for that maximum punishment is 7 years ma hali dudi kaino murder ni adu ragadi Kadir na tawruri ba offense to ga tawi haijaba na ko ngakang lawbani ko Kadir na tawi haidi mo offense to ga suangi mob na lynch tawra heart pagi offense to ga gi ani gi gravity on ba hitaba ikoi society se same on this society I feel pity ikai sigi society that belong to we have ikai ka le mujik aduna ikoi na yengbi ga do pot se kai ro sai gi theft versus murder char khre mujik ti huran baga murder gi maraki balance da theft to no in it lan gre ba murder do chumak ka do re ba and justification ju kana tawri sai o jala lai bi ba ne adigi sigi amaga mo haijage ba phare ba mara leirame ba mi se mop to sik tawri je mayum thugai ba mai thadok ba mara leiba nupa ama for example rape ta chena bane haira se ai example visa bani ko mop na changa mayum mai thado re ba ngasai rape ki forensic analysis to go do gi magi phiron police na phagal laga expert pi gi do forensic to thage do phi do mai thado ko yaw re bujiti no mop ta kana gi mateng no pangi je culprit mateng pang dro crime scene contaminate to dui ni crime scene ji phajana tham ga do ba preserve to raga disease crime scene cross to be ati chang ba ya de na to ra tham ga do crime scene du mop na chang ga thugai ro yang khai ro fingerprint le ram ga do du mi li sing tara gi fingerprint ta do re ko ari manung da le ram ba ngasai gi forensic analysis to ra rape ni khang do ri ba ari adu ni khang do ri ba evidence to akoi na mai tha do pi ro re ba thadu kana du ma ting pang je si ju khang bi yo ana akoi na we should not lose in sight of all these factors koi si mob justice ki mob injustice ai hai jabu ni edi mob justice why ai janing tabu ni ana sigi kaino si la kan da koi da hujik si
masai hai jabu ni konthau jom naubi ko ga sai ten tha gi nupi se adu ga mai nu pa jin lai sram chaw bu ko we ba lai sram chaw bu sine ba jail tha jalu ri je adu ga mai nu pi ji hing le mi ne ba nu pa na mayum pa la ga mayum mai tha to pi ni adu asi ba cha nga sai adu ga amaga um lai hore nga sai gi mama adu na ai gi cha nu pi ne na sak ta tra asi ba cha ngam da ko mai tha to khre je asi ba cha no kana ge no khang dre ma doi ta de asi ba cha do mi atopa mai ha mi atopa mi oi doi ne ba adu ga ma ha lu ri ba mi du su society akhoi mar ta chat la ga lai ri kiningai oi se kiningai ni ko akhoi mar ta chat la ga lai ri hoji he is in our midst akhoi mar ta lai kai gi akhoi mo na to ra asi bak chang do ko asi bak chang do forensic ta ga na DNA analysis ta ga na nupi du gi ran ta ra yeng si ko hiding ai da hana conclusion na tara kan da mana hat po ra mani na imung manung do tan do kar ka da sumang do poloi ri ni magi dari da sigi incidents adu ka ko na nupi du hingam me yam absurdities he ko da yam line na lo ba ma khak lai ba chan aduna hojik lakchaning idi akhoi da kanglup ki furup ki la kanda stereotyping ji tok ka do stereotyping pangan hari huran ba hari tribal hari ga drug alone ba maitai hari ga corruption si tok ka do yes aduga social media da Abdul Kadir si laitre hari kanda Abdul Kadir ji heart pa si maram chai haidana justification man ba justify to ba man ba post mayam ma thengna jai masi khudak te lepiyo masi sensible loiba civilizational process am de lai ni ka haije bai khoina to ba dai di masi kitang mathong maram khangda ba thaba o ne ujaiye ba auna mob violence or mob lynching se civilizational process am de lai jari ba sai haije ba aduga civilized society amada mob justice has no role or has no place in a civilized society. Now question is whether our society is civilized or not. Yes. I will leave it to the general public. Okay, yam phazan thambikre khogi more violence ki thabak se khogi lep pagi thabak sima adumak leitba khogi hana dagi sona any incident ama thok taragadi madu gi achumara je thigatri kanda khogi more violence ki thabak se miyam iho haura kanda khogi madu yum thugai ba ko po jana siam thambikre masigi poset amak lisang sina chatharaga lakpa pot ama khagoi masigi pochina sumak lei taragadi khogi ozana thambikirba khogi leiriba khogi society se civilized forever oidribra ba question sima laibani ai oza jalal da conclusion point un laksage oza Chandrakumar so habi khiba numaina khogi incident thoiba incident or thoglakpa thokriba incident mayam am hai tare khogi pa da thokriba thodok mayam se khogi mari leinaba authorities sing amadi manipur lenga masina khogi thabak se matam chana paikhalam taragadi hariba thodok singje thom daba yabagi pot amakak su oidoribani adubu leiriba department authorities sing sina khogi makhoi tofon thopa thabak se matam chana tawdabana sigumba incident se thopagi chance henkalakpani hayna khanbibra za kamai thamini masi matam amada chal aikhoina ga 1997 8 advaida hajapatare koina satra wajari ngeda Mumbai gi akhoi kano se air office se masi sida akhoi na changba kanda akhoi kano da akhoi kano oina warding oina thiat la le drug trafficking se Saudi Arab da makut kae any international flight pai ga da adugi my air office to the niko ala akhoi drug trafficking hek tawruba si Saudi Arab tadi makut ka khalena iraga thela ado huran ba Saudi Arab ta leite akhoi gi sira hajat pa na satna ri sa akhoi lai khurma matam ji ro pa da ma na phama mi ba dukan jing che lo hundo maga lai khurma pulap chang hi dore me dukan thong lolam banate du lai khurma matam ji ro pulap hundo maga lai khurma gi azan hek law baga pulap tama so ba sang hi dore me ado podam ta mang de kana gumba de pot fura lam ta taraga de am severe punishment moi lengak tu na strictly enforced over ana miyam ta huran bagi case leitam
ada akhoi leipak sida huran ba haibam khaiji natragana any crime am torom base drug haigera natraga kaino any crime am torom base masi ngasai nepotism natraga favoritism natraga any kind of the malpractice natraga corrupt practice mayam ji yauhandana fazana strictly laws enforced to halaba masi matam sida huran basing si ain gi matungina chapchaba tandi phangi haibase masi leiragadi akhoi public na mob tongning bagi mob ki tendency se koina mob tawtrasu masana kano tawgadamni ha shisho factor amani ani su badamuka mob tawriba mioi singse masi most of the cases aina ngasai panjakiba ngasai gi kano makhaido akhoi kari haidare aina recall tawjakriba akhoi incident me amto masi gi incident singse sal hauji yeng seba one by one amam ta loina amta phajana kano tawseba case study tawseba sire sida maral leiba dugumba culprit singdo kana justice phang khabage some of the cases akhoi kano phangolai faruki ga dudi phangi ko mase faruki matam du dadi landmark kano ma akhoi set to bangam ki maram de masi across the akhoi kano community line aduga across the state aduga across the country akhoi even akhoi Saudi da leiba akhoi manipuri macha sing China da leiba manipuri macha sing mayam se solidarity protest ka tawdna even manipur government na akhoi mob lynching e mayokta ain ga semdana khotna even manipur government na phoba sponsor tawba mob lynching e mayokta akhoi gi kano ga akhoi gi solidarity protest ka tawdna khotna akhoi solidarity protest ya khoina kaujabani ado manipur government su follow ka tawsan biraktana siri akhoi tawgadam ni gain toroktan sumaina amal laiki maroki doma akhoi am phajaki haba tare khitang ado hojik phawba madu khitang moi trial fair trial tawri na atai case sing sila amte yeng biyo ngaktangi I watch ki mi khara phagani ade pharaga ngakhar leraga bel thadokrani ngasai prosecution ye lapses adum lehlani ngasai prosecution gi kano tawriba investigation tawriba kangu singduna favoritism changrani adra political gi adu jaga adu nei na sai jo state machinery si to modernization of yes so police uji police marak ta ku ga su dum ngai ko mi power hai police ki petrol late mi pha chan na ba gari tha na ba petrol late ai adu ni reason dei khang de aduna khoi gi hujum jewelry se lampel police hire se ba gari ani chuna leram moi tata DIM leidana moi kya ani chuna leram as ama yadre gari to poi phim ne ba aduna sigi kano si lampel police ngai khoi lampel police ki nante no police as a whole ai jam tar sigi infrastructure development si ai wakhan yam watli bo da ai kan to jage ko aro ki prosecution da lapses lehlani ade prosecution da lapses leirabani na horen court ta chatba kan da linga sai ki adum ma si kano matik chaba evidence furnish tawtre ma tawtre adum lapses leirega witness leitre adu tawni tawraga adum thadokhrani bel thadokhrani ama tawrani ade dinga sai ki kano se adum hingrani akoina khangba custody da police custody da siraba mi custody da direct sire je khangaba adum akhoi thamani akhoi suspension ure do hangal ko and promotion kara hangale ngai custody da daita leriba mi do sumaina tawba sigi system je akhoi gi sigi magi kari hai tare holoness aduga magi akhoi practice sire yamna chauba akhoi kenoma ahoba meyam ma lerak pasina akhoi khunai sida rule of law se kaitharak pa rule of law kaitharak pasina maram moira kanda nepotism favoritism meyam se chang pa adugi poching maram moira kanda khara khukan kangban ba kangu sing sina crime to bui chang se masi wangkhalak oibra haina adugi factor do mai pijage aduga aroi bada akhoi gi miyam se masire sida akhoi gi yam sauna akhoi gi huk tharak pa kai tharak pa polam khole ai ngasai mamang da hijack ko akoina angang oiring ai daga se sal ai leikai du da akoi ahan sing se khatna ba pangan gi ahan sing khatna ba ada akhoi gi si chekpal ama khaktang chekpal macha ama khaktang na khanna bani maitai ga pangan ga lemin na ba se ai leikai se phode nai se ada akhoi gi pangan gi leikai se da pangan macha sing khatna ba akhoi gi ahan sing se adai da akhoi maitai gi leikai du da gi alla ma thore aduga hai sinap tarin hai
ana to ma halage ma ke topage purage ana toraga chai shalaga tane ba duga horen noi adu su lawai na pa adu su lawai ai ke da lakadam ni haira mai te hanjina pangan han khana ba singdo kauraga kai no noi to nang na cha si warak pa yatra adu to yatra ada to yatra sumai toraga ngasai gi principle of coexistence code of coexistence bankruptcy of principle of humanity, bankruptcy of code and ethics of coexistence, harmony, sige mentality se, sige mental attitude se si loina kaida grabani. Si amon restore to na bagi damakta akoi ye khunai sige social thinker sing, akoi khunai sige activist sing, khunai sige leader sing, political leader sing. aduga loina na akoi leriba lengakta thabak tawbuda yauriba administrator singsina sense of responsibility masa khangna sigumba thabak sida akoi compromise tawbu yaroi haina khalla kanda phajana chap chana magi oiba maral gi matungina thab dandi phangan ba taragadi haujik ki leriba abdul kadir ki sida dandi yungta phanganchi matungda kana no mob justice songning dor che adwai tawradi anu mamang da sum chal masi lana dilobu ya deko akoi yen nganu hatpadi akoi wildlife act ki makha da dandi phangu ya do pangan hatpadi dandi phangdabani haibu gumbagi attitude am lai greba koi khunai sira masi angtang sembok pam change na khale Okay, yam. Panelist home ang nayam pazana thambi kre duga loshilakpada kugi hygienic base kugi lariba situation se kugi transparency leina kugi manipur police ki side birakani habagi thajabusu leidi aduga kugi pai pusina thambiram ba kugi history atuki matik phazana leiba ozazalana so habi ba kugi principle of coexistence ki wakalon se koi hawgolai ban ha singa kugi hatungi yumbi oigadori basing deso masigi wakalon se sel halaga kugi hana gumna nushi chanana leiminna bagi kugi thabak to kugi unity oina pai khamina se duga thokre Kadir ki incident sigi matang dasu achumba justice fangnabagi damagta kugi kanglo furup nai dana kugi punna khona mina sa wafam tu samjari duga makha tarak padai kugi leiriba cheng sagring amana pulap mangtho e habagi pota kugi aphaba leitara gadi fataba leigani haba mete gi pawrok leiribani maram aduna kugi fataba sing kangkhalaga thambagi mahuta kugi mayam punna maduda dandi fangna bai kugi cherak pina bagi thabok to lokhal mina sa wafam duni thamjabaga matang sida northeast window gi dalok matang solution bagi tanja da longminage lawjage punamopu thagat pa phone chari Welcome to Uttaranchal University.